Assalamu alaikum, partizanov. خب партизанов این وضعیتی که حاضی ما و شما فهمیدگیم داری چی؟ داری لحظه‌ای که این کلازردهای خیلی برای جنگ رفتن اعلام کردن، برای جنگ رفتن شما را چی دادن؟ کسانی که پاسپورت دادن دعوتنامه‌تان دادن بدون اینکه شما با جز مرگ چیز دیگه انتظاری نیست. بخیزیم بین دولت خودمان بسازیم، دولت خودمان جا باجو کنیم. ایدستی گروه متشکلی ممالک شریفویچ دیکتاتور وطن خودمان خلاص کنیم. خب یه آدمایی که مثلا خرسندی کردیم، پاسپورت گرفتیم، اینا که امروز شما که امروز شما رو بیودن و نمیتونه فهمیدین که 95% شما دا معلومه که اگر بریم شما دا مرگ انتظاره، دیگه چیزی دیگری نیست. فهمو خاطر بخیزیم بیاین وطن خودمان را بسازیم. ایدستی دوری متشکل جنای ممالک شریفویچ وطن خلاص کنیم. این 5 کنتینویی که هسته ایقا اوران و ایقا گاز و برق سویت میفروشه خیلی گاز کنه داریم. با همون خاطر همه دجیبا که اموال رفته سای دجیبا که اولادی دزدی شیطانش رفته سای با همون خاطر بیاین اینجا پول دامی توجیکستان های زندگی دامی توجیکستان های 5 کنتینو شما فکر کنین که در یه روز 1,200,000 دلار 300,000 دلار تا تیلو را فراموش نکنین. به مردم غلام با مانند ما غلام بدونین. رسورس های ممالک زیده سای، پول ملت های ممالک زیده سای، بایگاری زیر زمینی بولو زمینی را ممالک زیده سای بدونین. میلیارد کیلووات ساعت و برق را فروخته سای مردم به برق به هیچ پروا نداره. بیاینی خانایی را ایدس گرفتن خیلی بچو ایده را بدروین گوش کنین در داخلی ویدیوی ما امی پارتی امود گروه امود آزادی خواه партизану гӯш кунед чӣ намуд атака кардан дар кор, киро атака кардан дар кор, ҳама яхел барнома қати рафтагӣ ҳамаш ҳастай. даже яхел дам иззад алоқа набро, ами худат бачаи баақли бихон, Макиавеллиро бихон, чӣ гуфтагӣ, чико кардагӣ, кӣ буд, чӣ шид. ҳамон як методи Макиавеллиро дар эмомалӣ мебинӣ худат чӣ хел сохтагӣ, чӣ хел худаш ба зидди мардумаш диктатор кор кардагӣ. ба ҳамон хотир хутонон бачаҳои басаводен, хутонон бачаҳои илмдорен, метавонен таҳлил карда бихонен кие, чие, чико кардан дар кор. мо гуфтем ки тарзи озод кардани мо миллати мағолом аввал бизои эмомалиро нест мекунем. нест кардани мо чие? ами инвалидш мекунӣ, сарш метӣ, меша пиш ами помоша мешиканӣ, сарш метӣ, худаш ами бизиш кам мешава. гӯстона дар сини хатлон тоза карда биё, дар сини равини 5 дарвоз ин сина сух биё, баин дар худаш эмомалӣ тоқа мемона. фаҳмидӣ? ин сина дар ҳисорат усун дар ваҳдат тоза карда биён, худаш тоза мешава. ҳамин кони тиллои ваҳдат ҳам хеле миллионер мекуна, ҳар як кӯчаву маҳаллаша ба одамоша мехӯранд мегардан как нада. фаҳмидӣ? ин санги Бадахшон ку бахше бо пули калонай. мардуми Бадахшон на Россия мераванд, на ҳеҷ ҷо. ҳамин тиллои сангро чуна бифурӯшанд бас айшонам сангшон. ба ҳамон хотир ҳар яке шумо бидонен. баъд як паёмак омада, чӣ омада аз хирабзадаи Ятимов қати Шорух нами Рустам Пустамамо ки ака мардум гӯё ки ами сообщениёша ё метавонанд ака дуромада хакерои вазвинан эмомалӣ қати ки чунин дора Шорух ҳам ё ки как гуфта мардум ака надурӯян ами партизаниро гӯш накунанд, саё паёмотона гӯш мекунанд, гӯш кардан наметавонанд. фақат ами кадуми камака медонӣ ки чӣ шубҳанок дорӣ, бигӣ чӣ таҳлилш кӯ, ватсапта тоза кӯ, аз сарака скачат кӯ. фаҳмидӣ? QR-кодта ки ҳалиш кардӣ дига намеёварад. фаҳмидӣ? QR-код фромӯш накард, ин чиза будон. ама ватсапта ки ҳалиш кардӣ
я 6 рақамай 7 рақамай сообщение мегардам миёядку ҳамун QR код айномуш ҳамун кялиши дига намиёванд он ё хираб задисан он мардум иғлома тарз натем вали наметони тарзуло фақат WhatsApp YouTube наметонанд анализ карда ки тамошо карда ки гап задистай ба ҳамун хотир ё хираб мезананд ок фикр мекунанд ки одамо дар асри 19-18 метарсанд мали гуфтесам ку ба ҳамун пузбалагӣ бубуро дар болои ҳамун спутник биши ку фоида надорад болои башни TV кие ку нам TV тадишанби биланд ку болои ҳамун дар буро ба ҳамун кунут биши ку фоида надорад фаҳмидӣ ба ҳамун хотир фаромӯш накӯ и хираб зада наметонем умали ана и гап ча фоида надорад и паёмак ма гӯш мекунем сабт мешавад леки бачае ки ба WhatsApp прамои занг мезанед и запис намешавад фаҳмидӣ инро фаромӯш накунед бачае ки прамои ба WhatsApp занг мезанед ӯ запис намешавад фаромӯш накунед ана ки ба симкарта занг мезанед гапои партизаниро гап мезанед эҳтиёт кунед ба симкарта и дида прамои занг назанед фақат WhatsApp да занг задем удалит кардам WhatsApp-ям бачаро ба ҳамун хотир эмайли ҷимайлотон ағлиш кунед я буро филтрават кунед тоза кунед хушрӯ WhatsApp-отон аксара кас качат кунед ягон кас шумо дида наметавонед ягон кас шунидам наметавонад записам намешавад хай ина Viber WeChat nimechиша воша гарантӣ нест не ки WhatsApp хати YouTube тамошо кунед гап занед занг бизанед проблема нестай корхонаи давлатӣ буромадӣ за WhatsApp табдилит ки аксара кас качат ку фаҳмидӣ ами каме ки малаши мебинӣ дар дили ти шубҳа мерава ку ҳалиш ку WhatsApp-та партизан ҳалиш ку фаҳмидӣ баъд бачаҳои ки Россия меоен кадомед ки нангу номус дорен ба ғайратен партизан шуден бачаҳо ба ҷуз партизан шудан чизи дигар нест моро наҷотан метавад баъду ана шумо нигоҳ кунед ки ана мардуми фархор шумо як бор ҳамун фархори хитон аҳамият додесен 20-30 сол буд ҳамҷо раҳшку мезади мошинро дар тах мезад балони мошин чихрида гум мешид ба ҳамун хотир нигоҳ кунед ки вақте ки партизан пайдо шуда инак раи шуморо айзороро дилтон сус шида буд онро смена мекарданд асфалт мекарданд инак ки партизан пайдо шид асфалт смента гузаштан бачаҳо фаҳмидӣ ба ҳамун хотир бидонем ки заҳмати талоши партизаноа бидонем оки эмомалиҳои хонадодисаи эмомали ужора зад рафт вайрон кард чӣ надорад фоворох ҳамун тарафи ҳамун старошан ҳамҷо ина чил камаҷ ордам кардиса эмомали ба маълумоти мо расидаги эмомали шайтони наки хура хеле кадагӣ нести ура ину мити кадом диздод кадагӣ ҳам пули миллат ча ба пули миллат ҳам минадор наку дурӯғ нагӯ эмомали биёр пули диздита дар ҷош бимон миллати шайтони наку таи гапо намегзарад ёд нарава ки хиработ фақат дар мардуми бесаводе ки тира намешиносад дар о мегзарад дар партизано намегзарад фаҳмидӣ ӯ чилкамазе ки тироӣ кардӣ ӯ чилкамаз чӣ мешавад ҳичӣ намешавад дар оқахоное ки зади вайрониш кардӣ як пишти нарка трафикат эмомали қотил бидон ӯ чилкамаз ҳичӣ нестай ӯ ёрдами чие ӯ 400 камаз бояд тироӣ кунӣ 400 камаз баъд ҳамон бу басандагӣ мекунад ӯни яхе мардуму дига молу ҷон шаҳид издодагие ба ҳамун хотир эмомали шайтони наку ана мардуми фархор будонем ки рафтон асфалт шидисай то аэропорта вани заҳмати талоши бачаҳои партизанай партизанои фархор кадоме ки зулм мекунад дар 68 шаҳри вилояти ҳастин зулморо минвалид кунен сар бутем фаҳмидӣ яхе раисаи давҳо молову чӯтона заминҳоро гирифтагие ку заминои чарогоҳ будонем тарафи ванҷ тарафи тавилдара тарафи ана вахиён ҳамҷода раисо заминҳоро гирифтагиам буренам молошон нест кунем ҳамун каҳ кадазашон ту кадагие буре ҳамун каҳ кадазаша гуфтум ку найзара мекунӣ мезанӣ дарш метӣ фаҳмидӣ сари найза лахчара мемонӣ дарш метӣ ҳамун кадазоша морш бег чӣ мона бе каҳ кадаза мона фаҳмидӣ ба ҳамун хотир фаромӯш накунед ҳамаи шумо дар чизи хитон содиқ бошен друн ба друн ана методи зверски истифода барен ки ами иғломи ҳузур чин дига ягон роҳ нестай бачаҳо ба ҳамун хотир шумо бидонед корои гапои кадесаи ки диктатори эмомалӣ ҳамаи партизанон нестшон мекунанд ба ҳамун хотир шумо бачаҳои россияно биен
بدون که مول هولتونا گرفتگی زمینوتونا گرفتگی نهید درونی تیاتور اختون داد یک کمبودی دورن که نمیدونین چه اتاک کنین بازی دی آدم های مالی و کلان مالی با هم خودی نمول هولشون رو دام دیرون نیست کنین فهمیدی همول شکل نیست کردی زمین تنبه برو میتا فهمیدی را فراموش نکرد همون شاه خواه داماده بودی هم بالونشوی 5 لیتر گاز ایکو سرش در شلنگ سخت میکنی سرش میتی درون هلش در سرش میتی میروا یا شلنگ 4 متر میکنی شلنگ سخت میکنی سری بوچکا شده گاز از هر میتی میروا مولش پولی نیست میشه فهمیدی یا بالونچای گاز 3-4 از اون مولا نیست میکنم 5 کیلوش فراموش نکنی در همون دلافوش بو شب زهرمو سیلوس پیلوس شده برا ولتونگوگی تا زهره بو شب دارمو در همون درونی اوقاتی مولش نیستش که ما خیلیش کنیم که دیگر رئیس پریس کو خود چون بولین خیلی وی دودی بگم ما را دیگه نرسیم که ما شما در زمینتون را کار نداریم هر کجای ها ظلمی هسته بنویسانیم با آدمایی که خبر کردیم که این ما را رئیسای محله قشت رفته و قد اما شرفتون در جمعانیم او رئیس محله و تنظیم جواب میگه خودش فهمیدی میکشه میویمش کنکرینیم پریترانی برو میتا که را فراموش نکن لبای ترانی درون که هر کسی که شما اشتراف کردگی بدانین که آنو همش وقت ساعت چقدر پول شما را میبره کار ندامیتا پول نمیتا مول چشان نیست میکنیم پول رای بچه‌کوی پارتیزان با همو خاطر هیچ وقت نترسین اتاکوتون از ورس کنین سلامت باشین زنده باشین موفقیت برای همون مردم پارتیزان یگانه متدی که ما را اقلام آزادی میکنه چیه آزاد میکنه از عمومی پارتیزانی سلامت باشین